strane crnogorske države apsolutno stoji, apsolutno je legitimna i korektna projekcija onoga što vi kao građani Crne Gore koji žive van Crne Gore treba od svoje države da očekuju i treba od svoje države da dobiju. U ovom trenutku ono što je realno jeste da uspostavimo oblik komunikacije i saradnje sa našom dijasporom i u Kanadi, koja će omogućiti da oni imaju konzularnu zaštitu i da se obavljaju konzularne usluge, kako se to danas radi u modernom svijetu, preko interneta, sa posebnim obrascima i sa mogućnošću da se izbjegne ono što je naravno najveća nezgoda pri svemu tome, da čovjek, to jest naš građanin kome je potrebna neka konzularna usluga, mora biti fizički prisutan u konzulatu. To je veoma moguće, to je vrlo lako moguće napraviti, tu nisu potrebna velika sredstva i mi imamo namjeru u neposrednoj budućnosti da zajedno sa našim kolegama iz Generalnog konzulata u Njujorku oformimo jedan internet sajt, web sajt gdje bi naši građani ne samo iz SAD-a nego ovdje iz Kanade mogli da budu jednostavno usluženi u smislu pružanja konzularne zaštite i konzularnih usluga. Što se tiče samog konzularnog predstavništva ovdje u Kanadi, o tome je prerano govoriti. Ono što je naravno iz moje skromne pozicije ambasadora Republike Crne Gore, koji je akreditovan za Kanadu i koji očekuje agreman ovih dana, ovih nedjelja, ono što mogu reći u ovom trenutku jeste da ćemo mi pokušati iz Vašingtona, samim time što smo akreditovani ovdje u Kanadi, da budemo što je moguće više prisutni u punoj komunikaciji sa našim ljudima, što je i večeras, kao što ste čuli, ovdje potvrđeno, zašto postoji pretpostavke i mogućnosti i što ne predstavlja neki izuzetan ili vanredan napor, naprotiv, i da kroz taj oblik komunikacije sve ono što ovdje može biti problem, što može biti naravno s druge strane inicijativa, ideja ili predlog naših ljudi prema matičnoj zemlji, prema Crnoj Gori, učinimo dostupni našoj vladi, našoj ukupnoj javnosti, našim institucijama kojim tim problemima treba da se bave. To ono što je meni ovdje posebno važno, ako mi dozvolite možda i to da dodam, jeste činjenica da naši ljudi iz crnogorskog društva kulturnog ovdje u Kanadi imaju želju da se ovdje, naravno iz njihovu podršku, iz njihovu pomoć, iz njihovo ulaganja, što je prije moguće otvori jedan crnogorski kulturni centar. Takva bi institucija, bez obzira koliko bi ona u svom, rekao bih, izrazu bila skromna, što je u takvim stvarima manje značajno, važno je da postoji, i takva bi institucija i takva bi adresa bila svakako od pomoći i od koristi i u ovom prvom dijelu problema o kojem smo govorili, dakle o pružanju konzularnih usluga i uopšte konzularnoj zaštiti prema našim ljudima koji žive i rade u Kanadi. Tako da je na nama u Crnoj Gori iz vlade Republike Crne Gore i na nama iz diplomatskih predstavništava ovdje u Sjevernoj Americi da zajedno sa našim ljudima sa kojima je veoma lako komunicirati, sa kojima dijelimo zaista sve ove najvažnije ideje i vrijednosti koje su i Crnu Goru dovele do obnovljenog statusa pune državnosti i međunarodnog priznanja, da zajedno sa njima jednostavno sada u ovoj sa novim obnovljenim kapacitetima sjednemo, da razgovaramo i da zajednički planiramo i projektujemo i da zajednički radimo na njihovoj zaštiti, jer je to danas mnogo više nego što to ranije bio slučaj, jedan dvostrani proces i jedna dvosmjerna komunikacija gdje ne treba samo država da obezbedi, nego i naši građani mogu mnogo i sami mogu da pomognu u sopstvenoj zaštiti. Narednog dana dvodnevna manifestacija u nešto opuštenijoj atmosferi nastavljena je na izletištu Wasaga Beach u blizini Toronto. Kanadski nacionalni toranj ponos je ovog naroda i države. On predstavlja remek dijelo moderne arhitekture, a kao takav proglašen je od relevantnih institucija modernim svjetskim čudom. To je najveća slobodno stojeća građevina na svijetu. Visok 533 metra, kanadski nacionalni ponos posjeti više od 2 miliona turista godišnje. Ako se zna da ulaznica košta $30, onda ostaje zaključak da Toronto i Kanada godišnje prihoduju samo od ove građevine nešto oko $60 miliona. Slično kao u Šangaju, Londonu i Njujorku, toranj u Torontu svijetli noću mijenjajući boje u spektru duge. Poseban je užitak ručati u restoranu koji je pokretan, a to znači da ćete se, dok uživate u obroku, okrenuti oko svoje ose za otprilike sat i po vremena. Tada ćete vidjeti čitav Toronto i oblakodere koji su kao mala djeca za toranj. Poređenja radi, Eiffelov toranj u Parizu visok je 300 metara.
Kanadsko-crnogorsko udruženje Crna Gora iz Toronta formirano je 1971. godine. No i prije toga su Crnogorci, koji su sticajem raznih okolnosti došli da žive i rade u Kanadi, imali prilično organizovane oblike djelovanja i održavanja veza sa domovinom. Aktivnosti ovog udruženja ubrajaju se među značajnije u našoj dijaspori. Ono što posebno treba istaći jeste njihova tradicionalna želja da pomažu matičnu državu. Crnogorci iz Toronta bili su jedni od prvih inicijatora za održavanje drugog svjetskog kongresa iseljenika, koji je imao veliki i vrlo sudbonosan značaj za dalji razvoj i jedinstvo crnogorske dijaspore širom svijeta. U čitavom periodu priprema za održavanje referenduma o crnogorskoj nezavisnosti, ovo udruženje bilo je veoma aktivno, posebno u pružanju informacija o uslovima održavanja referenduma i objašnjavanju najznačajnijih tema koje su se njega ticale. U Kanadi živi i radi više hiljada emigranata iz Crne Gore. Crnogorsko kulturno društvo pomaže iseljenicima da se lakše uklope u novu sredinu i da održe veze sa maticom. Iako tek 7 godina života i rada u Kanadi, sadašnji predsjednik društva Zoran Rajičević ističe da je promocija kanadskih vrijednosti u Crnoj Gori i prezentacija crnogorske tradicije i kulture kanadskoj javnosti jedan od važnih ciljeva naših iseljenika. U Kanadi živi par hiljada Crnogoraca, od toga najviše u Ontariju i Torontu, Saga Beach, gdje su se okupili iseljenici. Također, mi smo pokrenuli par inicijativa za otvaranje Crnogorskog kulturnog centra, gdje ćemo vjerovatno možda i sljedeće godine napraviti neke prve korake. U tome nas je podržao i ambasador Vlahović iz Vašingtona, koji je bio naš gost. Naša želja je da u okviru toga centra postoji određena biblioteka, mjesto gdje će ljudi moći doći, upoznati se sa najnovijim informacijama iz Crne Gore, pročitati neke interesantne knjige, gdje će moći da kupe ili da posjeduju crnogorsku narodnu nošnju, da mogu da nabave brošure turističkih operatera iz Crne Gore, tako da postoji puno stvari koje taj centar može u budućnosti da radi. Također mi planiramo da organizujemo dane folklora svake godine barem 2 puta, gdje možemo opet pokazati našim iseljenicima naše crnogorske narodne pjesme i igre, što će opet na neki način osvježiti taj spoj sa maticom. U nedjelju 8. jula na našem tradicionalnom pikniku na Vasaga Beach crnogorski iseljenici i članovi Crnogorskog kulturnog društva su pokrenuli jednu inicijativu da opet oživi crkveni odbor Crnogorske pravoslavne crkve. Gospođica Anita Barehtarević je prisutno obavijestila da će vrlo uskoro taj odbor početi da zaživi. Inače, pokojni vladika crnogorski Antonij Abramović je baš odavde iz Toronta pošao u Crnu Goru i obnovio crkvu 90. godina. On je bio jedan od najznačajnijih članova našeg društva i počasni predsjednik i osnivač Crnogorskog kulturnog društva 71. godine. Tako da i sada želimo da napravimo jedan vrlo funkcionalan crkveni odbor i eventualno u budućnosti da možda imamo i naš vjerski objekat koji bi bio izgrađen u Torontu. Znači imamo puno planova, ja se nadam da ćemo dobiti podršku za to i od iseljenika i od institucija. Savremena komunikacija putem internet tehnologije jedan je od najvažnijih načina kako povezati ljude ma gdje se nalazili. Web prezentacije su najbolji put ka tome. Website Montenegro Kanada, koji postoji već 2 godine, je vrlo značajan medij naših iseljenika i ujedno i crnogorskog društva iz Toronta i drugih iseljenika u svijetu. Mi imamo vrlo mnogo posjeta, znači dnevno više hiljada.